mamburaja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mamburaja kutokaje kirakiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo wako. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Tigania Technical and Vocational College ne tongerete kiri moritani jamote ya mwanya. Netoritanaga courses chia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingi kadhomba. Chiandikithia na ndikiri intake ya September ya itete nambere. Nditagwa Wilfred Kimathi Okamunde, Principal Tigania Technical and Vocational College. Application September itiki siendelete na itukuria alito ba apply mbele ya tarehe 21 mwezi Juni na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkuruki turingire thimu gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaeasttvc@gmail.com na website ni tiganiaeasttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College, technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci biretaga ndwanja. Bwambere mani communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kabagukethania, bangi bakauga kabakuringana itheru na tutugaga gatukugambania. Iranto ba confusana wendo ndio binge usingana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka bukamenya na buru. Kwera ngororia gutio mtogora mto adoirete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe ukia kwenda kundu ukaangaratania muntu imbeane ukutuga atumba okurekera mbotera nilipe ngwe ndogo wako kaurana aki engwa rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura. The BT Sacco ndio sako ya kwetu ongeretia mantone jaki mbesha na tureje ukinyera kiroto gyaku netojanaga utungata bwa mithemba ije normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, Mine savings account, business account, Womini savings, institutional savings, microcredit savings account na Kenya salary account. Nombe nyo turiongera credit wangisieto irere maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi na kinyarare. Kana uturingire thimu gukurukira namba ije 0701911765 kana utume email kere info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth.
Nonto bwabata kubamenya na kumenya jamma nene jarebaga na kugecha kiri mugongo na bure hapo abatikire bagwete ndea itachemuka ile maneno utasikia ni kubwa. Nikiri mubango jwa rumuri extra tukushonde sia juma kwa mbele gaidiri shogoro mwanka dhaidhato ugwate tena faminas wakimadhi rumuri extra gatuba murike na tuba menye. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwethero ni mambura jamorano rachio madhiko mambura kanicha birthday pass out graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya. Tigania Technical and Vocational College ne tongerete kiri mwaritani jamote ya mwanya netoritanaga courses chia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na inge kadhomba chiandikithia na ndekire intake ya September ya itete na mbere nditagwa Wilfred Kimathi Okamunde principal Tigania Technical and Vocational College. Application September ikiniendelete na itukuria alito ba apply mbele ya tariki 21 muri jena na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkoroki toringire thimo gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaeasttvc@gmail.com. Na website ni tiganiaeasttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College. Technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci biretaga ndwanja Bwambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kabagukethania bangi bakauga kabakuringana itheru na tutugaga gatukugambania Idanto ba confusana wendo ibyo binge usingana turula ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru
kwera ngororia gutio mtogora mtu adoirete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe ukiakwitha kundu ukaangaratania muntu imbeane ukutuga atumba okurekera mbwe ondogo wa ukaurana engua rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura.
Bwega muraithiria wa Meru Tv rukiriro ngiro rwega na Mr. Director view kuinithia nau ombe okirithie iri ntuko ya Jumanne ntariki ni 12 mweri ni jwa kenda mwaka ni jwa 2023 Mike era director akirithie interview bi kuina nau ngatheti ni ya Daily Nation ni onde nayo rukirirwo narua ngatheti ya The Daily Nation sine gaka ka ngatheti iji kena mantu ja maingi rikana twirigana nago kiumia kithiru riria twirigana nago na giki ni kiumia kingi nimbitagwo Nancy Ndogo rukirirwo narua kuma ja nyumba yetu ya ndoto ya Meru TV mwankara kumbi ori ningitikagia ugukira bwega kabisa na ria waumira na renda umira kwina gapio kidogo si mingi vile gapio kwa umbali na takawithira kaunti ya Meru tutiagana na kau kau ikethairwa kariku bwega karatasi ni kambere kire ngatheti ya The Daily Nation ina manto ja maingi sana jara ngatheti yariritie na ngitegera nkona how Raila was caught flat-footed intato chia mtogo wa the former prime minister Raila Odinga kana mutongeri wa kiama gia Azimio kuritwika kire ndo kana kire kire nkujanire tiario tia kuruira giti kia urais urio kajugia kuma kire the former president Uhuru Kenyatta. The push and pull and moved from the campaign trenches to the hallowed of courtrooms and the planning desk of secretariats na Mr. Odinga na main challenger Dr. Ruto barabombere kuthirwa bakien genji kire manto ja mangi ukarikana ithurano BBI na nkinyangano nyingi chia siasa irio gwikania mwanka kotine mutongeria wa kiama gia Azimio kana wa kiama kia ODM Raila Odinga akiregana na mpumitia ithurano bithiru na kotini wambere kuthirwa kinenkanira ushindi kiri Ruto na kwao inkuchani nyingi kana imantu ja mangi jira mutongerio jombite kuthurwa gikurukira gichua gukinyira giti kia urais kiri ithurano bia mwaka jua 2022 mwaka muthiru that is kuritika kuri muthenya jua kana kuri ukoro bwa tariki 8 mweri jua 8 mwaka muthiru mathaja makaya kenyuma ya ituo bia kuringirwa kura bi kurugurwa for what would be one of the most kana biria ituo bi kurugurwa kiri uringe bwa kura bwa ithurano bibi na koti nayo iria ya umbira kuthurwa gikarambe interejia Nairobi na ya umba kwithirwa ekiareria manto ja ithurano bibi to identify voters that and the very late move by a section of Azimio big wings to change party agents at 2 a.m. on election day may have just worked against Mr. Odinga kuritwika etualea kana etagaria ria kiama kia ODM dia kugarura barabombaga kwithirwa kana agent bao bakiama kuri the inyanya chia rukiri kugikejaga ntuku ya ithurano kwamba kwithirwa untu bubu ni bubu watumire Mr. Raila Odinga omba kwithirwa agishindwa ithurano bibi rugono ruru ikaratasi na gatutantatu ka mugwanja amwe na gatunana kirenga thiti ya The Daily Nation karatasi ne okaka kambere ni kuona manto ja Beth Mugo shock and the epic battle to save my life Beth Mugo nombete kwithirwa turite na murimo jwa cancer ya nyonto na kuritika getting a second chance at anything is a spirit lifting na kwithirwa akiona kanya kangega uturo ni untu bwina buretaga uturo bonge bwina mwanya akauga yombere kana untu bubumbire kwithirwa bugikareka kiriwe kagita karia ombere kwithirwa akigwate kana na cancer ya nyonto omba kwithirwa akirigitwa na nandi thaiji no ombere kwithirwa akiora murimo juu kabisa thaiji atena murimo juu kuni kwithirwa ena kanya kangi gakeruga uturo bwa rugono ruru ikaratasi ne gatwire na gatuthatu kirenga thitieje karatasi ne ugaka kambere kwina manto ja alcohol abuse use kana addiction kiri onywe bwanchobe
ripoti ira yonanitie uria akenya bombite kuthirwa bagitumira nchobi gwa kagita ka miaka 5 kuritwika akenya babaingi bagutumira nchobi kagitene gaka with 42.4% of the current users addicted to it kana kuritwika kiri anyui banchobi kana atumiri banchobi gicunje kia 42.6 ikiumbite kuthirwa kiremete nugutiga nchobi kana barete already addicted buni kuringana na ripoti njeru iria erekeretwe ni Nakanda iria kuga akenya nkurukia 3.1 million baria bari ukurubwa katika miaka 15 na miaka 65 ibombaga kuthirwa bagitumira nchobi na bari kagitene kana bari ugwatine bwa kuthirwa bakigwata depressive disorders rugono ruri karatasi-inĩ ga 12 kirengathĩtie Mount universities and demanding fees say first years some colleges defying machoguls direct kurituika ugitegera rwangi rwa kithomo kiri cukuru cha university na colleges cukuru imwe ni ciumbite kuthirwa ikiregana na watho ja Meru jaria jakiritwo ni cabinet secretary wa kithomo niwe Ezekiel Machogu gantegere karatasi-inĩ gatwire mbitikiria mbithirwa ngitegera karatasi-inĩ gatwire kirengathĩtie The Daily Nation karatasi-inĩ gaka gatwire kwina rugono rundomba kuthora ngikuringithiria rwa Beth Mugo Beth Mugo uria umbite kwithirwa ena atiritetwo kana arigitetwo kuma kire murimo jwa cancer ya nyonto kuritwika kana akiaria ariuga ombite kwithira umite nthiguru ya Brazil gutongeria Kenya kire delegation to a global ministers of health conference kana aumite muchemanio-ni jwa ministers baugima bwa mwiri conference ijura jwa nthiguru ya Brazil akauga achokete muchene kwari na rugondo runene because one had to get a connection flight in the USA and naria kauga nandi na mwire kunogoka kanini nyuma ya kujukia ndege iwingi ya gwija Mwanka Nairobi akauga kiri intri ya minister ya public health na sanitation ni ojuritwe akauga nandi I wanted to be back home in time nikenda akomba kuthirwa agitonya ndini ya mbunge guchukia biuria biria ombite kwithirwa kana biuria erigeri kwithirwa agichokia mbere ya mbunge nara amemba ba mbunge kuma kiri northern na upper eastern parts of the country baugite that thirikari ni kwenda kuraga ana bao gukurukira mpempe iria ciombaga kwithirwa ikiejanwo kagitene kau ciare na chemical iria yetagwa aflatoxin na kou nerigeri gwita mbunge guchokia biuria biegie untu bubu kurituka kiuria gigukinya nyuma ya ntuku imwe kuthirwa gukinya mbere gwithirwa agitonya mbunge kuri thaa 8 cia muthenya na guchokia biuria biu irio mbere kwithirwa agichokia na kagitene kau Kenya ni ombaga kwithirwa ikirwa na yura amwe na umo bobu nene ntere cia arid na semi arid areas ntere uchonda ni gwetetwa nika in simple Beth Mugo kaejanite rugono rwawe kagitene kau nkigita rugono ru na njirenda jariuga tha inyanya iu nio aigirwe untu bote bwa kawaida mwirine jwawe athugania no untu bwa ndege iria ombere kwithirwa agitumira na minoga iria yombe anite nja kwawe kuma mbunge na igirwe the discomfort intensified na igirwe murimo juju ongereka na ambiria gutaika na untu buria bwatumire bodyguard wawe David Njenga na dereba wawe Mr. John Wamai bomba kuthura bakimwikia cibitari ya Mpisha kagitene kau nira kuga I am glad they made the decision at the hospital test were done and they asked if I had personal doctor kana nombere kwithirwa akiurwethere na daktari na aria kuga gukinya cibitari je ya Nairobi hospital nombere kwithirwa agitransfer kana agukinya Mpisha nombere kwithirwa agia transfer ndikire Nairobi hospital na aria ombere kwithirwa agita na aria kauga batikire Mpisha hospital na
bomba kuthirwa bagita Nairobi Hospital nara kuga ithimi ni biathithirwe that some chemical was high in my blood raising concern that it could lead to cardiac arrest kana riuga ni onekanire ena chemicals imwe ndene ya ndamu yawe into buria burengire takinya kurungama gwa nkoro nara kauga veins imwe ciawe cia ndamu kana miki imwe yawe ya ndamu ni ombete kuthurwa ingene lakini Dr. Mathenge uria wombere kuthurwa akimutungatira nombere kuthurwa akimutungatira uria kwathirite kuma una ere andimete ndi cibitari na memories ciambiria go flood akiaria na kuga uria ithimi biathithirwe biatira na mbere kuthurwa bikithithagua na rastri bionekania ena kaimbwa nyontone yawe ya urio na akauga au nandi nio gwatwikire ena kansa ya nyonto na rugendo rwawe rwo kurwa na murimo juju au ni ujo ambiriria ni rugono ruru runene sana ntiomba gukuthomera ruru ndeaja mutambo nenongo kajukia ngathiti je ukathoma rugono rwa mbethi mugo na urombite kuthurwa arwite na murimo juju karatasi ne gato na kuina mantu ja chukari forum demands conducive environment for farmers and millers narago tukanande atongeria kuma kire sugar belt region kana kuma kire ntereire ire magachukare kana igwa ne borete nande thirikari inene kwithurwa ikinenkanira kana ikia aremi kanya na investors kanya gakega kumba kuthurwa bagita biashara abakiaria kire ntuko ijire kigomano kire kiretite na mbere ntere ya chukurune ya Masinde Mariro University and Technology ndene ya county ya Kakamega kiume kithiru ibombere kuthura bakiuga igwa nibyo byumbaga kana igwa ni batere kwithura bikia recognized as a food crop rather than a cash crop kana bariuga igwa bibati kuthura bikimenyekana gatairio bia gutumira endete bia ke biashara ake kuritwika the sugar industry is a major contributor to the country's economy iji chiauritwe ni Migori Governor Ochiro Oya Ayako atongeria baba ponde kuma ntere chiambe westani ne bariritie mantu zaigwa nandi naraba kwenda thirikari yomba kwithurwa ekenenkira murimi kanya gake gaga kurima kimera giki amwe na investors baraba tonyete kiri urimi kana uri uthondeki bwa chukari karatasi ne gato tano kwina mantu ja malaria murimo jwa malaria kuritwika murimo juju ni jwithirito jokiuraga akenya gwa kiwango gikinene na aria gutwika over 12,000 Kenyans kana nkuruki ya Kenya ngiri 12 ni bakujaga kuma kire murimo juju jwa malaria o mwaka kinya gwatwika murimo juu ni jumbaga kutwika kurigirika kana gutiritwa kuritwika the latest Kenya malaria indicator survey kana survey ire thithitwe kwarua muno irionekania 7 in 10% Kenyans kana irionekania akenya mugwanja kiri 10 ibethero bari ugwatine bwa kugwatwa ni murimo jwa malaria this translates about 13 million people kana ontobo boreringilia anto milioni 13 kiri malaria endemic areas na ntere ingi iria chumbite kuthurwa iringithitwe ni murimo juju iri kuringithania anto mungana jwa milioni 19 ni savere thithitwe ya kuonania murimo jwa malaria uria chumbite kuthurwa jugita na mbere kuraga akenya kalasasine ga tutantatu ni mantu jatu kwariragia ja kuruira gitikia uraisi kiri ithurano bithuru kiri mwaka jwa 2022 kuritwika court ruling kana itua ria court kugitwa igamba ria court rijire just another document from the court full of legalist language of lawyers kuritwika kore muthenya jwa almisi the inyanya August tariki 4 mwaka jwa 2022 in the US Michelle Obama
mwekuru wa former president Barack Obama nombere kwithirwa agita ndene ya Twitter kwithirwa akiendera mukuru wa happy birthday elsewhere in the world millions were preparing to mark the international day lakini gwatuika ndene ya Kenya ni ari na history yayo kimwanya nara gwatuika Justice Nthande Mugure nombere kwithirwa agikara ndene ya nkongoro-ini cia court ya Nairobi agitegera kana peeling of a small cloud ni kwari na gikundi karia wome gakiringa gituma na ni kwari na cameras nacio cieterete kumurika baigwa migambo iria kuma kiri Justice Nthande Mugure nara gwituika days aria human rights organizations ibombe ndene Kenya na ikundi mwanya biria biari ndene Kenya ibiombere kwithirwa kinyabio biria ku back up the upcoming general elections nara gwituika rugono rwandikitwo na njira inene sana na natia gwakarikire mwanka gukinyira mutongeri wa kiama kia ODM Raila Odinga nombere kwithirwa agioga ithurano kana agishindwa kiri ithurano bibi bia mwaka muthiru nimbio yongo yombere kwithirwa gitana mbere nimbie tumire bakinyantu mwanka bagarura mwanka kinya agent baraba bati kurungamira ithurano bibi ntuko otuko bwa riria ithurano bietete kuringwa kuri thainyanya cia utuku niro gutukane batinjirie agent bamwe bao na kuombika untu bone bubwa tumire Raila omba kwithirwa agita kana agishindwa kiri ithurano bibirugono ruru ria karatasi-ini ga tutantatu na karatasi-ini ka mugwanja nongo ukathoma rugono ruru ukona nimbio yatumire bachange agent bao na nimbi ya karekire nyuma ya baguchange ithurano ni rugono rwandikitwo na njira indaja no ruru itite mwanka karatasi-ini ga tunana kariuga decision that worked against Raila Odinga rugono ruru no ruru itite na mbere kuma karatasi-ini ga tutantatu ka mugwanja mwanka karatasi-ini ga tunana ukagura ngathiti yu umbe kwithirwa ugitegera rugono rum karatasi-ini ga ikumi kwina rugono rwa former MP wa Eldoret East MP Elijah Lagat arirwa na riskite kuguthirwa akigwatwo nontu bwa allegations cha contempt of court in a 30 million property dispute kurituika nandi mubunge uju kana the former uria wari au kabere mubunge wa Eldoret East Elijah Lagat nombete kwithirwa agitagia utate na watho na kuomba kwithirwa akikirwa mpine ni court kagita kombe nontu bwa allegation iria kana nontu bwa mantu ya kuringithana na George Nkukumo cia chiringi milioni 30 Gono rwe karatasi-ini ga ikumi karatasi-ini ogaka ga ikumi kwina mutongeri wa nthiguru William Ruto administration ni umbite kwithirwa sorry ena mibango ya kwithirwa to lease out key assets of the port agency na ragwituika mutongeri wa state na umbite kwithirwa kana arionekana jaka ena kugarura tune after initially opposing a similar plan mutended by the administration of Uhuru Kenyatta iria ombere kwithirwa ikigarura court kuma ikigarura port kuma nterejia Mombasa kumireta Naivasha na nandi Uhuru Kenyatta na nandi William Ruto nombere kwithirwa agitigira port eji gucoka nterejia Mombasa karatasi-ini ga ikumi na imwe ni nteto cia kibiashara 12 ni manto ja nchobi na utumiri bwa nchobi na report ire yumirite kire utumiri bwa nchobi muno aja ndene ya Kenya kurituika umwe kiria youth 14 ibombite kuthurwa bari addicted na aria bara already bari kire report bari addicted kire nchobi ni a youth 596 336 na nange naku in one in every 33 youths
ibombete kuthirwa bari andikte ndikire mbaki iria gwitwa tumbako na youth bara bombete kuthirwa bari andikte kana mbeu mbithi bara bombete kuthirwa bari ukombone bwa gutumira mbaki ni mbeu mbithi 247 na 139 na bo umokire 71 ya youth mbeu mbithi ibombete kuthirwa bari kiremera bari andiktendi kiremera naragutwika nandi bara bombete kuthirwa bari addicted kana bari ugwatine kana bari ukombone bwa utumiri bwa mera ni ayuthi 11224 na bo bara bombete kuthirwa bari addicted kili bangi utumiri bwa bangi ayuthi ni 148 na maumira jau nijo jombete kuthurja kionekania iri percentage ya nchobi ni 42.4%, percentage ya utumiri bwa mbaki ni 38.8%, nayo iria gutumira mira ni 22.2% na bara nabo bagutumira bangi ni 47.4%. Iu niyo report ire mbite kuthurwa ititwo ni kiama kia Nakanda kirikagita ka miaka 5 rugono rwikata sinega 12 na karatasi ne ngakaga 12 kuritwika aritwa arito 22 bara barekire mubango ne jua ya Lift to Finland ire organized ni Uasin Gishu County Government. Finally ibarombere kuthirwa bakiuma nthiguru kana bagita sorry bagita nthiguru neje ya Finland kuri muthenya jua igoro ugoro gwita kuthoma ithomo biao bagetiga aritwa 24 bara batomba kuthurwa bando mibango yawe tibanganitwe ya gwita nthiguru eje ya Finland ukarikana ni onto bombete kuthurwa buretete nkuchania muno gatigati ka achiari na aritwa na kariba ba county ya Uasin Gishu amwe na thirikari ya county eje ukarikana ore wari ngavana wa au kabere wa Uasin Gishu na nwetha eje senator wa county eje nwe Jackson Mandago nombete kuthurwa ringithanitwe na mantu jaja kwa kiwango gikinene na aritwa baba bonekania bena bageti tika thirikari eje umba kuthurwa kibachokeria mbecha ciao aciari bamwe no kabendete miunda bangi bendia ng'ombe untu buria bwatigite mbecha iji itumiri buthuku ni atongeria baba ni untu bombere kuthurwa bugitonya mwanka ndeni ya mbunge bwa kinya mwanka Jackson Mandago eto ndeni ya mbunge kuthurwa guchokia biorebi nomba kuthurwa kinya akigwatwa ni court na omba kuthurwa akirekerwa na board na ndi aritoba kuritwika 22 ya aritoba baba ibaretere muthenya jwa igoro nthiguru eje Finland bagitigwa arito 24 mibango yao bando eterekete kubangano kuritwika muthenya jwa igoro arito bara barombere kuthura bagitonya ndene ya Qatar Airways barombere kuthura bakiuma Kenya kuri thaa 12 chia ugoro na bomba kuthurwa bagakinya Finland na arua kuri thaa 9 chiana arua thaa 9 na arua it was confirmed to us that our money had been paid by the school to the school by the county government kuri bakiaria bariugana ndene bombete kuthurwa ba confirmite ati mbecha ciao ni chumbite kuthurwa ire ichukuru neiji ne thirikari eje ya Uasin Gishu delay ire bombete kuthurwa erio by the processing of the visas but now we have them after paying the extra money we were asked to pay kana kuritwika na ndene barombere kuthurwa bagita nyuma yabo kurua kuria mbecha ingi ira barombere kuthurwa bakie ni gutonya Gladia College for diploma in nursing betete kuthomera nursing bakiuga ibombete kuthurwa bakiuga ended that they had to pay tuition fees for all academic year as opposed to previously when the fees would be paid per semester kuritwika bararire mbecha chia mwaka junde koroki
nikenda bakomba kuthaba bagita kuthoma nthigurune ajange ndatega nkona muro jwa Athi River ndere ya Shiranga wande ya Njiru Athi River ni umbite kuthurwo nio a friend from estate blamed for pollution of Athi River kurituika muro juju nande ijombite kuthurwa jwikiriruko bubunene sana kumania na carbon iria ithiurukirite kana iria iri ndene ya matura ja muro jwa Athi River ndeto cia kibiashara karatasi nega 14 kwina ajumbe ibombite kuthurwa take defense to peers to task over unpaid soldiers claims na gutuika nande ministry ya defense niorotetwe kana niorotetwe biara nyuma ya kuthurwa ikirema kuria 1.8 billion ndene ya court award to kirenja iria kirenja tia soldiers bara bakuire kana bange bagurarua ndene kagitene kara bari ngugine yao nande kuritwika ari mbere ya court public account committee wa National Assembly nombete on the defense department kire mwaka jo 2021-2022 financial year aretwa principal secretary Patrick Malilo na kagita ga kanene ga gucokia biuria na kueresa kote kana kueresa nembia tumire court yomba kuthurwa court award kana itwara court rianto baba kuthurwa bare nembia tumite bateri wakinya nyuma ya court kuthurwa kenenkanira watho bwanto baba bomba kuthurwa bakiri warira nonto baba kwire kagitene kare bare ngugine na batumbite kuthurwa bakiriwa ni nteto ire ciariritua kiri ministry ya defense Grata sinega 16 ni woni bua mwandiki manto ja climate change manto ja mbeo mbithi kuthurwa bagitonyera ni gutigira ni bakono kiarera manto bado ja opinion kiri mwandiki kana kiri editor nicho ciariritu na njira inene ngitana mbere kuthurwa nkirikiria ngathiti iji ningono cia gwikira inya kwina manto ja fibroins manto ja kuja ugima bwa mwiri kiri ekuru muno kiri ekuru kwina condition age ya fibroins ni ariritu ndene ya karatasi gaka manto ja vasectomy kiri kubanga uciari kiri arume ni untu kinyabu bwariritwe au na nimbie gutuma kuruba bethi bomba kuthura bakiajo kuma kiri murimo jwa fibroins ugima bwa mwiri ni bujoketie kanya kanene kiri ngathiti iji kiri nteto cia county kwina Nyamira gavana Amos Nyaribo arindene ya Senate public account kana kuritwika nande Nyaribo faces MCA's wrath for sacking health executive na nande gavana wa county ya Nyamira noe Amos Nyaribo nombete kuthurwa abutite health executive Timothy Ombati kiri allegations cia unkumania na ragutwika nande onto bubo ne botigite gavana uju ari thinene inene kuma kiri MCA's county bakioria nande gavana uju omba kuthurwa akieberua obichine nara nande MCA's county ya Nyamira bakoria gavana ombe kuthurwa akiresign kana bombe kuthurwa bakemuthithiria impeachment na kumumaria obichine ije nonto bwa kwithirwa akidismiss health executive uju gutena gitumi kana atena umabo manto jombe kuritwika Mr. Nyaribo nombere kwithirwa akidismiss Mr. Dr. Ombati nonto bwa kwithirwa nonto bwa kuringithano na wamba bwa shilingi milioni 37 nonto bwa goribwa ndawa cia cibitari mwanya including Nyamira Level 4 Hospital na ndi MCA's county ni bakwenda kwithirwa bakimweberia obichine kana kumuria ombe kwithirwa gichieberia obichine wagura ngathiti icio kwamba kwithirwa gitogera ntoto mwanya chirio cia county kwina county Nakuru county ya Nakuru ina recruitment schedule ya anto ya shilingi 900 kwina Machakos county ni kumba kwithirwa ikienda kuinga
wenji na waje bwa Maiga kana bwa Muthanga ntere iuchi ya county ya Machakos county Nairobi ni kuariria mantu ja Seras return to road reserve as project drained na ragutuika nande ntere chia South B biashara ni bachokete barabarene bakie berua barabarene ni bachokete barabarene untu bateakiria antu bakwenderia intomia ukiri nteto jia Kimambi guruku na mantu ja Morocco quick survivors ni kwari na quick ntere ya ndiguru ya Morocco na kuona ndi barabombete kuthurwa batigi ni bombete kuthwa bakihareria uria kurombera kuthurwa gugikarikana ara gutuika athikwikiege ni rombera kuthurwa igikarikana gutiga ithukangitie antu baba into bibingi sana na ara gutuika Atlas Mountain Lake Friday southwest of the tourist center of Marrakesh niombera kuthurwa ikiuraga nkuruki antu 2,500 na barabombera kuthurwa bakiringithwa no antu jabau according to the latest official tool issued on Monday. Tukauga pole sana kirendegoro ya Morocco. Mantu ja Brazil ni jariritwe au mantu ja kibiashara ni jariritwe wagura ngathiti iji na nteto chia maguta kiri nteto chia kibiashara ni chiariritwe kiri ngathiti iji nonga ukaumara na gaitegera ngathiti iji ya The Daily Nation ukomba kuthurwa ukimenya ni tamantu ambite kuthoja gitana mbere. Algeria inch closer to fulfilling dreams of winning mantu ja Algeria mantu ja michezo kinyazo za ngathiti na ije turatasine tutu twa nyuma karatasine Cameroon 36 ni chiariritwe ndene ya ngathiti ije kiri uwa wendete nteto chia kemisetho na tukirikiria universities ni bako demand fees first year same na ragutwika public imwe chia university chia thirikari ni chikuonania ati unite watho bwa thirikari bwa kwithira bakiandimite first year student bate kubetia bisi bagietera ko process kwa scholarship chiao na loan application na ragutwika nande despite denials by the VC kana kinyagwa atweka VC zine bareganite na miario eje kuretweka kurentuko ya Friday that some universities kana kuretweka nandi universities imweni gwetia BC kuma kire aritobaraba gutonya mwaka jwa mbere barani bo first years on thirikari oretie universities kwa kunenkanira kanya nekenda ku process kwa mbecha iji aritobaraba bakuewa gukomba kuthora gukigitika na baraba apply teru nikena runi ruru ka approved ku universities ne boretwe amwe na colleges ne boretwe kunenkera aritobaraba kanya kubetikiria cukuru na nkuruki kubanenkera kanya kambecha iji kwithurwa ikirekerwa ni thirikari kuritwika nandi universities imwe chia thirikari ni ireganite na untububu bado ni bagwetia aritwa busy na bakarega ku bademeti batina mbecha iria ibatere rugono ruru ikaratasi ne kamuthia kirengathete eje ya Daily Nation antiko na jama ingeja gutegera kirengathete eje muraithiria wa Meru TV nongo kaumara ukagura ngathete eje no komba kuthura ukithomera nteto chonde iria chire ngathete ne eje ngushokeria nkatho mugeni wetu ntukwena arua atomba kuthura agekinya no ende jumaine winge kana muthenjo ruju tukomba kuthura turi nabo ajandene ya studio ngaucokeria nkatho chia mwanya nontu bakugwatana ni rukirirwa narua tucemanie thaa mugwanja kirenteto chia Meru TV nimbitagwa Nancy Ndogo ntukwinthongi.